Ni kenshi cyane hirya no hino hagiye humva amakuru agiye atandukanye y'aho abayobozi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagendaga bashinja ibirego u Rwanda bigiye bitandukanye bishinja yuko u Rwanda rwaba rufasha umutwe wa M23. Amakuru rero tugiye kukugezaho uno munsi, aho umwe mu basenateri yaba yakoze ibidakorwa akavuga amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bije nyuma y'aho rero igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batajya biyumvisha ko intambara ari bo bayifitiye igisubizo, ahubwo ugasanga bagenda bashinja u Rwanda ko ari rwo rwaba rutera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byaje nyuma y'aho umusenateri yaje kwifatira abantu ku gahanga w'umugore yashinjijwe u Rwanda ubugambanyi. Umusenateri wo muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanenze yivuye inyuma diplomasi y'igihugu cye, anashinja leta y'u Rwanda gukoresha amayeri mu gushaka kubuza SADC kohereza ingabo zabo muri DRC. Ibi ngibi bikaba byaje nyuma y'aho rero igihugu cyiwe cyagiye gisaba ko ibihugu byinshi byagenda byohereza ingabo muri iki gihugu kikabasha kuba cyabona amahoro. Ibi bikaba bije aho ingabo za FARDC zaje kugenda ziteranya n'imitwe yitwaje intwaro ikorera hano muri kino gihugu, dore ko harimo n'umutwe wa FDLR wasize ukoze ibidakorwa hano mu Rwanda, nawo ukaba warifatanyije na FDLR ariko M23 ibabera ibamba. Uyu musenateri Muyumba Francine Kanga yatangiye anenga imyitwarire y'igihugu abereye umusenateri, avuga ko diplomasi yabo ikiri hasi cyane ku buryo igihugu cy'abaturanyi byabatambutseho, ku buryo bakoresha amayeri adasanzwe kugira ngo inyungu zabo zigerweho. Uyu ni umudamu utajya wemera yuko igihugu cyiwe kiri hejuru cyangwa se ngo aterwe ishema n'igihugu cyiwe, dore ko bamwe bagiye banagaruka kuri uyu muyobozi, aho bavuga ati senateri utekereza se cyangwa ufata ububasha bwo kuba yajya ahangaha akandika akavuga amagambo y'imbwirwaruhame mu bantu benshi, dore ko abasenateri aba ari umuntu ukomeye cyane mu gihugu. Ni mu gihe we aza kubikoresha anenga igihugu, dore ko we anashinja igihugu cyiwe gusigara inyuma, ni mu gihe ibindi bihugu byo byabatambutse haba muri demokarasi. Ibi ngibi rero ntabwo ari wowe wenyine ubivuga, dore ko n'abandi bantu n'impuguke muri rusange zigenda zibigaragaza, dore nyuma y'aho ko iki gihugu twavuga ko cyagiye kigira amahoro makeya, cyane cyane mu ntambara z'igihugu cyangwa se ingabo z'igihugu cyagiye kirwana n'umutwe wa M23. Nk'uko mubizi intambara ikaba imaze igihe, dore ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baharanira ubwigenge ngo barebe ko bataha mu gihugu cyababyaye. Senateri kandi Muyumba Francine yavuze ibi akoresheje urubuga rwe rwa Twitter kuri uyu wa gatatu. Uru rubuga rwa Twitter rukunda gukurikirwa n'abantu benshi, dore ko n'abayobozi benshi cyane bakunze kugenda ari rwo rubuga bakoresha haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, dore ko abenshi bagenda baba ariho batangira amakuru. Yakomeje agira ati, aho yagize amagambo akomeye cyane avuga ngo leta y'u Rwanda ikomeje gukoresha amayeri no kunoza umubano wabo n'ibihugu biri mu muryango wa SADC. Ibi ngibi we akaba yavuze ko kuba u Rwanda rubikora ari ukugira ngo bakumire kohereza ingabo z'uyu muryango mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi yakomeje anavuga ngo gukoresha diplomasi bo barabikomeje munsi y'intego nke za DRC.
Uyu ni umugore rero utumva yuko kuba igihugu cy'u Rwanda cyagirana umubano n'uyu muryango wa SADC, dore ko avuga ko kuba u Rwanda rugenda rwagura amarembo bigenda bituma igihugu cyiwe kitabasha ngo kuba cyabona ubushobozi bwo kuba cyakoherezwa izi ngabo za SADC ngo zibashe kuba zajya kugarura amahoro hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bigenda biha n'abagenda bakurikirana politike y'ibi bihugu ndetse na politike yo muri aka karere k'ibiyaga bigari, dore ko bavuga ko Kongo ikibazo ifite ariyo ifite urufunguzo rwo kukirangiza. Ibi ngibi rero bigenda bigarukwaho aho bamwe bagenda bagira ubwoba bw'uko bavuga ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe icyo ari cyo cyose cyabasha kugwa mu mahano nk'ayagwiririye u Rwanda ya Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda 94, dore ko iyi nayo yaje ivangura. Ibi ngibi bikaba bigenda bigarukwaho aho igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiyibitsemo amacakubiri, dore ko harimo abaturage bacyo kitajya cyemera ko ari abaturage b'abakongomani, aho kigenda kibica umunsi ku munsi. Twavuga ko rero ibi uyu mugore yakomeje agira ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'ikinyamuryango wa SADC, igomba kumvisha ibindi bihugu bigize uyu muryango ko ari ingamba zo guca intege gahunda ya SADC ku bijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo atari byo. Uyu musenateri kandi yakomeje ashinja igihugu cye kugendera mu kigare mu byemezo bifatwa mu gihe biba byateguwe n'ibihugu byo mu karere bigamije inyungu zabyo, naho igihugu cye kikabyinjiramo buhumyi nta kureba kure ngo bamenye icyo bizamarira muri rusange igihugu cyabo. Uyu musenateri kandi dore ko yaje gutanga ikiganiro kirambuye, yakomeje agira ati ubushobozi buke bwa diplomasi ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo buragenda burushaho gushyira igihugu mu kaga kubura umutekano no kugicamo ibice. U Rwanda rwongereye ingamba z'ubufatanye harimo no mu bya gisirikare n'ibihugu byinshi bya SADC hagamijwe kubona ko ibihugu by'uyu muryango byava mu byemezo byafashwe bishyigikira igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uyu musenateri kandi yongeyeho ko SADC igomba kumva ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu kigize uyu muryango kandi ifite inshingano zo kuba inyuma ya DRC. Ibinyuranye n'ibyo bizaba bigize kurenga ku buryo bukomeye cyangwa ku nyandiko zigenga uyu muryango wa SADC. Uyu musenateri kandi yakomeje avuga ko u Rwanda rufite inyungu kuba SADC itajya muri DRC kuko yaba ije kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23 kandi uyu mutwe uterwa inkunga narwo. Ku rundi ruhande ariko DRC yirengagiza ko kuza kwa SADC ariyo nyungu ya mbere mu guhashya izo nyeshyamba za M23, dore ko no muri 2012 SADC ariyo yabashije guhangana n'uyu mutwe wa M23. Si ubwa mbere uyu mugore yibasira u Rwanda kuko ubwo hategurwaga inama y'ihuriro ry'inteko nshinga amategeko IPU yabereye mu mujyi wa Kigali ku wa 10 na 11 Ukwakira 2022, aho yavuze ko we na bagenzi be batazakandagira ikirenge cyabo muri iyo nama kubera imyitwarire y'u Rwanda.
Francina Muyumba ni umugore w'umunyapolitiki uvuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wavukiye i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo muri Gashyantare 1987. Yinjiye muri politiki anyuze mu ishyaka rya Joseph Kabila PPRD mu mwaka wa 2014. Icyo gihe yari senateri ahagarariye Haut-Katanga kandi akaba yari anahagarariye ihuriro ry'urubyiruko riharanira ubusugire bw'umuco nyafurika, akaza kugeza muri 2019 aho yarari k'uwo mwanya. Mu gusoza ubutumwa bwe yagize ati DRC igomba guhagarika gutaka kubera leta y'u Rwanda ikajya ku kazi kugira ngo irinde Kongo. Senateri Muyumba yatangaje ibi mu gihe perezida wa Zambia kimwe n'uw'ibihugu bigize SADC yatangiye kuri uyu wa kabiri uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2, no mu gihe u Rwanda kuri ubu rufite umubano mwiza n'ibihugu bya Mozambique nacyo kibarizwa muri uyu muryango wa SADC. Ibi ngibi kandi abantu